isa sia bilingi wa mauvo. Nina wekwati okana wati ndane sana kiuyo chaku kiende onesa kufikia vaumo ndoni wa saa umwe na nusu sia weyo masama vileka ya umiloni wa sua masama ilu mako manyithia kila chakiteka kwesela vilingini wa mauvo umundi tui wakwa mbeleli ya matukuni 11 mwai wake li mwaka wangili ile na miongo ile na itano. Nitu rasa skithuku wa nzomona ke ulokwa jula mauvo kwanzia ya meko ni Teri Mwende kwa ojutuone amwe kati wala tumanengete uitu. Ala tukumbanesye ne bamwe na Mwene kibila wangwatanyo ya ali mumazi kulusia musingi Johnson izioka kutiwa ne thayo mbangani alelu. Serikali ya Masako kwambe seseso ya kuosanya mawoni maenende yolwa budget ya 2025-2026. Musomi Profesa Nzioki kwenda enende masakwaya atongo imatonya kukitia otongo yumuseo. Na alimu kuya mwingi kauntini ya kitu yikosomethia siana vata wako sovea mang'oi. bilingi wa mauvo. Kalibu yuni umanyidie tunena niye kuisela ili itatu kenda imwe itano na oingi na ukwate mauvoa imwe kwa imwe kuisela mtandaoni wa Facebook Mutongoi TV, mtandaoni wa YouTube Mutongoi TV Stock FM official na oingi mtandaoni wa TikTok Mutongoi TV. Tuambie serikali ya kaunti ya Masako ni ambisia iseso ya kunena na NND na kuikithia kuvitukithwa kwa mapata kivathukanio na maki uthukumi no kana mapaniwe nthini wa budget ya mwaka wa 2025 ngili ile na miongo na thandatu. Minister Muveani wa Kinandu kauntini ino Onesmus Kuyu na ula watongwese iseso yiku ya kathiani ni wamenda NND kuendea kuiva koti na nzeila siikitwe ni serikali ya kaunti ya Masako bate wangangania ni kana kutethesia kuongela iwango sia ilovia ila ikolona wa kulikamilati ni kivathukanio ya maendeo na ingi kukuna livoti ilamo na mobisa ma ukolanya wa koti maithi uvathukanu na metratala ya kaunti ino ya Masako. Boni mutesiani wako tuambisia bilingi wa mauvo. Na Onesmus Mwene kana vaise sona mwena sokelo ya kusamoni maenende toma oni alamo sanite mwinu wa nyanya mwaka muthelu ni mame ukita kuikithwe mbewa enende no kana maikithwe na kuvathewa ilovia nthini wa mbunge ya kaunti ya Masako. Umunthe county government ya Machakos iletongwiwe ni Her Excellency the Governor wa Vinyandeti nitwambie public participation ya county fiscal strategy paper. No mundi tui sub-county ya Kathiane pandu wetawe miline. Nienda kuasia kana budget making process. Kan budget, usiobia wa budget ni process. Tuambie na CIDP ila ni mitalatala ya miaka 5 na kila mwaka ni tuika annual development plan ila ni mitalatala ya mwaka umwe ila tumanasia na miaka 5 twekiye. Umundi tuivanu ndu wa mutalatala wa mwaka umula twekiye mwai wa nana mwaka wa vitukie wa mwaka wa kiserikali wa 25-26 financial year ila tuanengiwe mawoni ni mwene nthi na before tumekie mbesa kana tuikie ceilings ya departments tuiukite kuko confirm kuvalidate tumanekana mapata no mwasu nunu mapata ya masenza sia na ni unit tuaminana na Kathiani na tiendete tuviuka sub counties sionthe tukamina wakana nekana tuamina tuminane na ceilings ya department tumanekela cha ile odikwa kiwu kila cha ile odikwa department ile ingita education and the rest nekana culminate into budget ya ila tukeka pronouncement by matuku 30 mwai wa thandatu. Otoni wa watakana usanyo ilovia kana koti kaundini ya Masako na wendena kuambata kana kuongeleka na kichumaliru na kutumia nziasi ya matuku yase usanyo wa koti kwezela mitandao ni kana nziasi ya matuku ya wala ilovia itesa kwa ya mokone matesiwe. Nituonete kana ukolania ni wambatite na mwako wiwoka in particular pe mikakati wiki iye ila ni kundigitize sindu siondesi ya revenue na ukolania wako diwonde ila ni
department ta lands ilani building ilani approval ya miako ikekawa system ne ndikekawanza professionals zisitu architects na engineers are their comfort sia sofa sio makaenda maka upload documents through citizen portal maka lead wa through an engagement ya system ikamanenga invoice na mwenende aimina kuiva na mbesa itona kugitha iya wajibika vaimenda enende na mokuikiria kana ni matumia nzira cielete kuiva ilovia cia koti ila itethesa maundu ni mamaendeyo na gukuna riboti kwi serikali ya kaunti ya Masaku ila mona maofisa maosonya wa koti maitumia nzira itailete kana sina useleke undu mwana wa nganganya ningukulia mwene nthi wa Masaku balawi ayekamine kuiva kodi nikana aiva kodi gavana tonde kwika project ino nundu bate kodi bai project tweka nitu ngulia mwene nthi akethe muskali wa governor nikana katonde kuiva mbesa bala sia ile kuivwa ndakaibe mbesa selesele na ndakanenge athukumi account mbesa nisiyebwe kwa paybill na ile ingi yibwa kwa bank direct na ngukulia mwene nthi ilape mundu ukwitia mbesa cash atonde utubikia nikana tutonde kwikata kumosa nundu nituminie na kuamua kana mbesa sia mwene nthi nisiuke sia kaundiwe masibitali makunwenda wasiuswe twake kila kundu Masaku tono twika Singapore wengine wana uthingirila kana utongoi wa uthukumi wa serikali ya kaunti ya Masaku ngwa ngavana wa kaunti no withito na umilu mwingi na kini kinu matesa ungamiana no nginya kindu chonthe kila meka makonya mwene nthi no kana wikithwa na maundu matena utheu nginabu mwene nthi wa Masaku ni wonete uthukumi wa ngavana wa Vinya uthukumi wa straight uthukumi uteko na kona ni sindu cionanitie twithitwe twiciona ithiene andu makanenga na testimonials makeka documentary tikona na weni asia we governor ni wiyumite kuthukuma ene nthi mama Masaku nikana 2027 ni kana ene mama Masaku makamutunga no uthukumi na chucho then ukisi ina month matatu twakwata milioni 3 nitubikie milioni 10 na kindu nundu meba through sako ndatikeni sitwe na matatu siana nini sitwe na miako ya nata nini sitwe na matuka mea nata nini sikila to expect in the next few months kwa sindu isu wende siasi tuteja wethi twina budget deficits na ingwa na in the next one or so years nitwitha twamina nitu exploit potential ya Masaku nundu Masaku ikakwa niene timbesa sia national government ni sawa sioka nitutetha sia lakini tuna potential yulu ni tuendelee na kuexploit. With responsibility comes accountability, and we must uphold the trust that our citizens are placed in us. The most effective way to foster trust and ensure the success of our development projects is through meaningful engagement with the people we serve. Kaunti na Masaku kathiane nyani Boni Montesia ene nthi nimendeka kusakwa atongoi matonya kukitia utongoi musio ula utonya uthinikia mavata ma mwene nthi wetana uoni kuma kwi Professor Joseph Nzioki na ula ni musomi kuma Masinga kaunti ya Masaku vala waweta andu ma muika ni mailite kunengwa yanya ya kutongosya ainene achathini kila kimaetete vamwe amwaitu ma ikanisa ya AIC kuma Masinga wombano ula watwaiwe kisioni cha kivingoni ya Nzioki ni waweta kana ene nthi ni mailite ukwatwa mbau ni kana meyungamie na kwiyukilia ki ukwati kwisila mautuika kivathukanio mwandikitwa Mauvobe ni Musau na Elivote ainene ya umbanoni ula wimaetete vamwe amwaitu ma ikanisa ya AIC Professor Nzioki ni wameka ila ene nthi ila mathi 11 kusakuana maikitha sini Masaku atongo imatonya kukitea utongo imuseo wako thinikia mavata ala mekumbilite mwene nthi ithie tandu kila mukwenda ni ciana citu si college si university si kalota kwa tiwo kila tukwenda ni uiti museo andu amethe na health insurance nyene na health insurance ne wanai na le wichao sibitali tiwo lo kila ke utumanye nethwa na health insurance na thukumia mangai batendwa nayo ni chao chutongo imuthuku kila ke utuma mundu ethwa na kiwu kwake nomba unubingu ya shawa akathamba isathi imakitikite na kumaitu uyuma baba uyi isathi ima ukaute kiwu usuchutongo imuthuku. So what we want na kila tuenda quick ni kuimprove maisha mandu
maisha ma mundu wise kwithia i kenda nikana kala kenda usoma nika support waka soma kabikala pala kailite bai kindu kia ibo ta wina mwana no kwenda kisomo lakini bainzi osoma kindu chuni kithuku muno kana ni wawasia mundu no itwika wi waotakitheka chako ikendo kaiti chao ukaitie mundu kana ciana nini cia soma na kuima wia tiwo oinginzi okieweta andu mamuikani mailita kunengwa yanya ya kutongosia nthini wa nthino nikwitha mena vinya na mesilia ala mekwendeka nthini wa utongoi zomba ila ingi siende na uprepare mwana sio nundu wauni nikenda citongozi itwike mangavana itwike ma president na ili kama obisine zona enzo ni muga moza mundu ina miaka 100 kana 108 mutu ayu zamwina mwikuna we amao ona uyo vo Professor Nzioki ni waweta ene nthini mailita ukwatwa mbauni kana meyungamie na kwiyukilia kiukwati kwisila mautuika kivathukanio mavikie na kukwatilia misiyo ovamwe na kuendesya nthi ya Kenya nambe tutesite ku-equip na tuka-empower andu maitu mamuika onenu nundu wandio na mundu mukuu muno kiasi cha ndathukuma no andu anini probably ala twalazi yumarita hivyo tuke tumba na ithio nthe ethani ivetise isho shirika kusi atheni kuitinda kuwitwo zindu tiwo nethu muitinda ushirika mupunditwe kuuga lakini ndiaona company moja ya hizi za ushirika wa wanawake yendete kuuya andu ikakwara mbeza ndiaona kana jibo kwa uni tukwenda onenu ta ushirika wa wanawake undu mwathima pastor ba ona kwanuke ni mwathime tiwe me iyo mukauwe tiwo yes mukwate maama ta mukomboethie mwete thembo kanisani na kilungu che 10 mapastor malume vilingi wa Mauvo Mutongoi TV kumava kauntini ya Masako nye nitawa Ben Musau tuikwanyengea na kuma kaunti namba 16 tuthi kaunti namba 15 Kitui alimu ma maskulu kauta kuma isioni cia mwingi kauntini ya Kitui nimethiwe maivunde cia kana ciana bata wa kusuvia mang'oi kwisela ilavu ila isevitwe cia Dange Care Clubs bala ciana ii ciuvunde ya bata wa kusuvia mang'oi tanzie mwe ya kuikithia mang'oi na alama tethe cia kuthukuma mawia maingi misieni mainathela alimu maine na kavindani kala meivikite skulu ni wa musingi wa mwingi isesoni ya kutania kusuvia mang'oi ni mawetie kana kielelo cho kusomethia ciana ni kwithiwa nicio ituma wa mbosini na mang'oi ingi mayongala kana ciana ii no isomethie acia imo bata wa kusuvia mang'oi Lina Musangi ni thivota witu wa isio cia mwingi ni sesoele kwetu mbauni kundite ya kiserikali ya Caritas ungua kanisa wa Catholic wa diocese ya Kitui ni wa muradi wa kusuvia mang'oi kana mtunze punda daima vala kwena na ofisao mumovea ni wetie vena vata munene wa kusuvia mang'oi na muno evindani ye kwithitwe na siku mbingi cia uthinzi wa mang'oi kwena event ile ba mwingi primary ila tumeta the Donkey Welfare Fund na suo tuisherekea mang'oi na tuisoma pamwe tumetie ciana kivathukanyo kwa mwingi west mwingi central na mwingi north nekana witheni cia soma maundu ma mang'oi na nisia mana kusuvia mang'oi muno na ningutungia mwalimu wa skulu muvea nondu wa kutoa host ni kana witheni twasoma pamwe yulu wa maundu ma kusuvia mang'oi nenda kuthuthia mwaitu na ala onthe matumia mang'oi kana witheni masuvia mang'oi mo nondu nitukuona icio citu nthini wa Kitui na muno ba mwingi be mwingi muno wa Kiguo na mang'oi ni ciumbe cibata muno nthini wa mwingi kana masuvia mang'oi mo nondu mang'oi ni magwete kuya na kuthinzwa kuithakani na ndo ona kunengwa na masia mang'oi mataisa na masia mang'oi muno tudile na ciana cia skulu ciana cia primary school nigetha imenye kusuvia mang'oi ni kwitha ciana mbingi ni cio ithukumana mang'oi kula mucii na number 2 ciana mbingi no itonya kuelesia aciai mauseo ma kusuvia mang'oi nigetha mang'oi mese kututee ciana vamwe one cia joy kwitha ni cia DCC na kuona some sort of competition kitha ni masina na kidogo to instill the discipline in the children na bado tuwe masomithangia muno maundu mengi zaidi kuhusu usomi wa mang'oi na mang'oi matuteza ciana
alimona moni meweta mang'oi masuviwa tawi kuendea na utethesia mwitu isioni sianduani. Acting the society nyundu one latu kusuvia mang'oi maito nena afya nzeo misiga sana itegemea mang'oi as their source of income. Nimera mena advantage nikira mang'oi yesu matukumani saa na makima yetu mbesa. Number 2, it also helps in the society. No, dukani kama kusuvia ing'oi eda up to all animals. Nika menya kusuvia nyamusionze ila siva alamusi na kaikite kiakianesa. Ilavu isa usuvia mang'oi ni sithitwe siukwatomba unikundi ya Caritas ungua mradi huo usuvia mang'oi. Na vala alimo masia na ime uweta siana siavuni so usuvia mang'oi. Ika usuvia ona indo ila inge. Yeah, maanake tunaona sana punda has been neglected for a long time. Imekuwa haitunzwi, imekuwa haipewi dawa, imekuwa na vitu nyingi sana, na wakati tutaanza kutunza punda hata their rate of multiplication zitaanza kuzaana vizuri, maana punda ako na afya kama wale wanyama wengine wanazaana, na wakiwa na afya wakufi pia. So kuma vaskulu ni wa musingi wa Mwingi kaunti na Kitwingo. Report ya Vlingo wa Mauvo Nilina Musangi. Tuisonga nambe na livoti ingetu imenenge te wito na yuni avika mujumbe wa Kaiti Joshua Kimilo ni wa mwenda mutongwe wa chama cha ODM Raila Odinga asioketheva Kenya itina wa kusindwa kwa nini wa mwene kivila wangwatanio ya ndesia ile mbeta ya Africa AUC ose laini wa kutetea mwene ndi indi tikulikana na serikali undu weki kabindani kalamu ikawa Gen Z watu waise maandamano makuleana na mavuku amwe ma serikali wa Kenya Kwanza. Kimilo anena kabindani kakonenga ni forms ya basari kuya yuwani kilioni bunge kiucha Kaiti Caleb Chalo ni wavikavo na atumbanisia Elivot. Milo akenena na rikimama ovoti na wenseso ya kwa forms ya basari kuya yuwani kilioni bunge cha Kaiti mbene wakulia alimwanene mama skulu kwamba kutesia kutuma siana mesine kuondoa fees kuingia kemianda serikali kukati yangia kwa dhikelo vya siama skulu nongi kisomo kikatamba ike. Twibatu inenga nembasari na otondo nika nithioka Kaiti yonde ndani enda pa polling station kakoma nando makwa makarebya mathina mo ngamanya kila maendesie nika no windie kwanza yemeka nengi itwa matethesia na ndacia kana nithiukire nithaneta kwa projects la cia kisio kula kwina mathina na ndacia kwina thina mwingi andu maitu ningu mukulia tu meanisie nika nambo nenga na ina tabicia ma principal maikambolo njasiana twambo manenga bursaries na kule serikali katie mbesa nika na andu awe thina maenda kusoma ndu kwina thina mingi sana. Ni wasa mwana su na kumwena dongo ya chama cha ODM na olona asindi wendeni wonivani wa mwene kivila wanzama elembeta ya Afrika usakwani olona atawiyo kuya Addis Ababa Ethiopia Raila Amolo Odinga asioke Kenya na kutetea mwene ndi indite kulikana na serikali na kulwa ne maslahi ma mwene ndi wa kawaida ni mulika nyondo wa akilile mwika wa Gen Z na kulika serikali ni evinda yola mwika uandamana mwaka muvetoku na indi kila tu utabia Raila nundu mandani ndi tumia asiopo ba Kenya na yuka oenyonyetie kana withi twatetheanisia tuicio tronotethia Kenya ni kwitha njenzini na ukitie muno na sietha na kiyo kingi na bandu ba kuona solution ya njenzi kila sikwenda tuona serikali na join serikali ni kana windie ni wabo cia mwaki twenda kwa cia kana bandu ba cia mwaki wa kulika serikali ni ana ile kuungama na kutetea Kenya ku okay ni kana withi wande na Kenya na itu umia ni pole kuondu wa ubaluka aende omesia nundu umeasia no baluka na komesia aende na komesia twino ndungi lakini akenya nimekwenda andu mambiyo kwata aki na andu mone corruption leje Kenya idela na andu mone akenya maitreat wata Kenyans. Caleb Chalo, Motongwe TV, Vilingi wa Mauvo. Livoti su yesu mandeni wa diomo omukuve na ngosi wakati na Mauvo mbeange ndoka divasa. Constitution shall be the new constitution of Kenya. Kilandi yemia ya mitongo ese otundu katiba kaelete na vemi ya itongo ese ndisio ndekwa vamwe. Veo vathukanu kati wa aki cia mundu na uthasi wa mundu. Weni wisi kivathukanyo ni chau.
Mukamba ni mundu mwe muno na ndeto imwe wakunikila kwa uliku thithia wasinzuanie muno. Mundu autaviti okungiliti ovivyeni wevithanite na usekikana wavitwa ni matuku wasava mundu usu etha kwililite kithimini na akamanya no auteye wia. Na nundu ndamanya ikomasana muyanthi muthia uwa twevundise yulu wa mio kilunguni cha usili wina kwa karo wa mutiti saa 12 ndatika miongo ina cia wiyo va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Tene mwaka mweu ukanasia na maundu meu na mibango mieu. Mutongo TV na Mutongo FM nisio isese ila itongo etie ngalikone ya umiloni wa sua nthi ya Kenya na nitukie na nzia nzao ya kutethesia ene biasala kibadhukanio kutangasithia biasala sio. Kwambe ya mwayu wa Januari tangasithia biasala waku na itu kila muthenya wiki na mwai kwatho wa museobyu na uisonja biasala waku kiwango kingi. Nikenda ukwate ofa nena na pita kwisila noti monza noti thandatu itano noti tuyanie biasala situ vamwe mwaka uu wa mawathimo. Tene uyaila isi kuona usimungalu andu mabanda makesa uketha mbua hiyo kuo kwa wingi. Ni maundu mebala tutonya kwika twakwata kiu cha kuimando pe maundu maingi wa mbe ula wila isi pe tutila twenza wa moko maliu alameka nesa ukamba yu ona maimi na mbua imwe kasila katwa sete keisa utungokelia ba kana tuika ile u ithimba ya imi thina yu vawitha ne ku-establish kana ciambo kwata lakini ona cia kwata yu ukaokethia ni cia twamiiva sana kuma kwina thina muno. Bumango ni cio ndu ndinzo ri fiber ri ndinzo ila uya ri mbali cio na ri moyo muno yembe yake ri tawa Kent na ukaokethia ni nene na wile ukethia wala ri mwene weania lakini yu ndinwa ya Apple niweza maingi no thina moyo ithi ala twikwata cia wimi tanzia nene ya kumanda ilovia yoi twetele ibinda ya ile kana twithike nthini wa wimi wa kiumuthi tukuthuke na ikinya leo ya nema kutacho ndema ndo imwe ninyo nukwata at least lump sum ukethia weze kana kiucha thina maana monza kana chedi na maana tatu en kimo ndukiana kimo witha uto no tata mbesi na list ni maana tatu kungayana depending on wito wacho lakini ila nenukie nyenuru nayo wiani ila nenukie ninethiwe na masama usija ciendu ciakwa etha ni ng'ombe inengi weli unesa iya yumiata niwe ukuamua nundu uu ni wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saile na ndatika miongo ena cia wiyo winake Steven Mwema va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Ni muviano ndo wakwitha wende kutambanya na ito vilingini wa mauvo ni tuoka ingi twende na kumanyivya atalii mbe wa ngili umwe na maana thanthatu ni mavikia kauntini ya Mombasa kiokoni cha umunthe kwisela meli ile na ila ivikie nthini wa kisikio cha meli cha Kenya Ports Authority KPA undu ula wawetwa kwithiwa uvanite kukeliana kwa ile sekta ya utalii. Muungami munene wa KPA Captain William Ruto ni waweta kana kuka kwa atalii kusangi twe vanene ni uthukumi mwailu wa muvia uu ovamwe na muwo vanthi ya Kenya atalii mavaniwa kutambuka isio ni kivathukanio cia kiutalii vanthi ya Kenya. Mwandiki wa mauvo kuma Mombasa Angelina mwitu wa Mose na ilivota meli ile na ile sigwita talimbe wangili umwe na maana thanthatu ni vikie nthini wa Kenya Ports Authority kiokoni cha umuthi na vala uu ni uvucho munene kwi sekta ya utalii. For cruise ships to come into this country, it says a lot for the country because it confirms that as a country we support tourism, the excursions that the tourists have taken. It is also as a country that is also supporting, providing security,
And when we have peace in a country, this is what you always expect. And as I say, it is a history in this port today because normally we always receive maybe one ship at a time. But today we are lucky enough to have received 2 ships, and it is the start of the season for cruise tourism. Muungami munene wa Kenya Ports Authority Captain William Ruto ni wawetakana chumani chukite ni makwitho maye kwatia kuvokea meli ingi ikuite atalimbe wa ngili ile. Next week, the ship which is at berth number 1 will be here for 6 days. And you can imagine with 800 passengers, how much it will be left in this country and the port of Mombasa and the county of Mombasa. Immediately after that ship leaves, there will be a bigger ship that will be arriving with 2,000 passengers. It's one of the biggest passenger ships in the world, which will also be visiting our ports. And we will be greatly honored as a port and also as a country and as a county also to receive those passengers. It's always nice to come back here because this is the gateway for all the beautiful safaris that all the guests are participating in. So today we have more or less everyone heading for some of your national parks to look at the wildlife, etc. And I don't think there are that many left here in Mombasa town as a matter of fact. But it's a beautiful town. It's always nice to be back. So thank you for the nice welcome. Yu atalii amethiwa maitambuka isioni kivathukanyo cia kiutalii kwitanthia na kwilula nyamo cia kithekani kwa mithenya thanzatu na ila meli imwe na ila yina atalii mbe wa maana nyanya ikwithwa nthini wa port ya Mombasa. Muvia u uyumbula kanayu nukwendea kwikia malonyo me mwanya kwa ile utalii kwisila meline. In terms of Mombasa being a port of call that attracts so many tourists, and especially because it connects tourists to their dream of the authentic safari that Kenya offers. We have today tourists who have gone to the Tsavo National Park, Amboseli National Park, and exciting also to have some of them going to Vipingo to play golf. So we look forward to more endorsements about having more ship dock here. We know that this is money that remains with the community in terms of their spend when they come in. So as KPA, we continue marketing cruise tourism for our port and for the country, because without marketing this port, we will not be able to receive these vessels. We are also investing in infrastructure. We have a cruise terminal at berth number 1 that is able to handle all those passengers. And for this ship that we have been able to dock here, we want to appreciate all the government agencies that have been able to clear the ship, to clear especially the migration, to be able to clear the passengers, to be able to undertake the excursions. Gilivote ya vilingi wa mauvo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Munini wa President Kithure Kindiki ni waikithia Kenya kana serikali yikithitwo ni cha kuikithia sekta ya uiti ina tambaika kumana na itambia nthi ya Amerika kuvetanga utethio wa maundu ma uiti kwinthi kivathukanio yivo Kenya aine ni ikomanoni ya kunena nesia yulu wa kwailia uiti kwa onthe kana UHC Kindiki ni waumbula kana kuvikia oyu akenya milioni 19.5 nimeyandikithite na wala nyumweu wa uiti wa SHA. As you're aware, the health sector, part of the health sector is financed by development partners. Some of the development partners have made certain policy changes recently. I just want to assure the nation that we remain focused to make sure that any policy decisions by our development partners does not affect the delivery of healthcare services to the people of Kenya. Health is one of the most important interventions that this administration is focused in delivering. The manifesto of Kenya Kwanza places health as one of the pillars for the delivery of services to the people of Kenya. Many countries around the world have struggled with providing universal health care for its people. It is not an easy job. Providing universal health coverage is a complex, expensive, and I dare say politically risky enterprise because of the
requirements that go with its delivery. However, this administration is committed in partnership with the county governments to deliver universal health coverage for the people of Kenya. In terms of registration, we seem to be making good progress. 19.5 million Kenyans are already enrolled. However, the situation as it is to firm up on the contributions. And as many of us are aware that at the moment we need to do some work to make sure that as many people as possible who have registered are making contributions. To facilities. Twamba kwa sauti omukuvi tusiokethera mauvombe ange ye volleyball shwemenengete uito yolo wa mbanga ya lelo na ila yosie thayu wa mwene kivila wa ngwatanio ya alimu anene maskulu cia musingi kana kepsha bwana Matheka Nzioka kwa undu kalivasa. Tene mwaka mweu ukanasiana maundu meu na mibango mieu Mutongo TV na Mutongo FM nisio isese ila itongo etie ngalikone ya umiloni wa sua nthi ya Kenya na nitukie na nzia nzao ya kutethesia ene biasala kipathukanio kutangasithia biasala sio kwambe ya mwayu wa Januari tangasithia biasala waku na itu kila muthenya wiki na mwai kwatho wa museobyu na uisonja biasala waku kiwango kingi nikenda ukwate ofa nena na pita kwisila noti monza noti thandatu itano noti tuyanie biasala situ pamwe mwaka uu wa mawathimo. No withukiisya Mutongo FM wibala ui kwisila app ya Mutongo FM na ila itumia bundles ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongo FM kana ulike kwa www.mutongoefm.co.ke. Mutongo FM ngwatanio ya mukamba. Kalipo niende na kumanyithiana twisi okethela riboti nini na utavya twimenengete uito muthenyani wa umuthi alimu ni makwatianiana nthi ni makumeta kumana na kikuo cha ula mwene kivila wa alimu anene ma skulu cia musingi kana kepsha na mwalimu munene skulu ni wa musingi wa Donholm Johnson Nzioka atiwe ni thayu kwisila mbanga nthuku ya lelo kisioni cha Athi River County ya Masako lelo ni munene wa kuma Ilovi kuthi Mombasa vala mwe wake uende kusuve wa nyumbani ya aku ya Ali ni ku Ilovi beni mwaka no kolivoti. Dhinima ni ande ya kwi umuthi kumeta kikuchola mwene kivila wa alimu anene ma skulu cia musingi va Kenya kepsha Johnson Nzioka na atiwe ni thayu wa chuma mawiyo ni kwisila mpanga thuku ya lelo itino angale yake kukongana na trailer Athi River lelo ni munene wa kuma va musini Ilovi kuthi Mombasa. Utumanine wake wokia kisio President William Ruto ni wa mweta Nzioka ta musomi uneyumetie kukitea mwiano wa alimu nthinima vamwena kuikithia kisomo kithianu cha amathiwa. Nikiku kila kietio kuna munene kwa alimu nthinima chama cha kutetea vatama alimu cha NAT kwisila kwa mui munene wa kinandu wa chama ki James Muondiku ni cha mweta Nzioka ta mutongoi no kumba munene kukitea vatama alimu
mwana wa kisomo cha CBC na maundu maalimu vamwe na mwana wa kisomo skulune isi ya musingi. Ninacheva kinene nundu wa kwithwa ithi ta alimu ma Kenya nitwaisie umwe witu ula unai chairman wa chama cha KEPSHA. Ningumya pole si mwana cha chama cha nati cha kutetea alimu kwithwa Nzioka umwe katika members maitu manati na ingi umwe katika kutukwatia kilioni cha nati ila uku deal na aungamima sukulu na umwe katika andwala methitwe me au na me oi na andwala methitwe makwatite walimu mbau muno ibindani tayi ya mfumo wa kisomo cha CBC. Ndiko heweto komba wanzi kwa vamwe na utongoi wake maunduni ma kisomo ni kindu kitesa uvutika walawatha na nat ni kukwatiania na alimu anene na ene yanda halange kumbanya cha thikisio cha mathiko. Nzioka numwe wandwala matikola katika history ya kisomo cha Kenya nundu mundu umwe kana debater musio wa maundu ma kisomo na ingi mwi wa muwo museo ni asia ningunenga nepole kwa family ya Nzioka, ningunenga nepole kwa ma teachers kana ungamima skulu onde mandhi yitu ya Kenya, ningunenga nepole kwa alimu onde ma Kenya ona asia ni kwithiwa Nzioka contributor munene wa maundu ma walimu ni asia nitukwitha tuimwe ibindane ye yakione ibindane ya kumbania akuma wa kwake ngai na mwiye basio bala wenyubiye. Nacho chama cha kutetea vatama alimu ma school ya secondary cha kupet kwisila utumani ula wandikitwe ni mwandiki munene mukwata ndia chamani ki Paul Maingi ni chamweta mwalimu Nzioka ta munyanya na mutongoi umeti vanene kuikithia mithukumile alimu anene mwavulini wa KEPSHA ni aila vamwe na kulungala kwa kisomo cha musingi ambiiti na skuluni wake wa Donholm. Nzioka nola umete masi mwala nwakathi wa munone muyumbe wa kisioki engineer Vincent Musyoka Kawaya. Ula waweta sekta ya kisomo ni ya chavanene mwalimu umete kuikithia kisomo cha musingi kiina Syoka itinona vanini. Nzioka is my constituent kanani voter wa kwa kuma kisioni cha mwala masi na nienda kosa mwanyo ninengane pole sia mwanya mono kwa family ya Nzioka ni mwe mose bina undu ni undu sudden na very untimely tite ku expect here because Nzioka was of good health na this news heartbreaking especially kwa family kumanakana Nzioka is no more. Kawaya hingino aweta alimu mamwala mena kimeto kinge na valoa nengana ngethi Syoka kisio kwa musi na alimu onde na kukulia vedhwe na ngwatanio ya kumunenga Nzioka cha thikisio cha mathiko. And I have seen the discussions and the sadness across different social media platforms, especially ngwatanio yitu ya alimu tatwithwa na platform tunena nasia alimu yitu ni makonekie muno ni kiko cha Nzioka nundu Nzioka represents hope ya mundu wanzite from very very humble beginnings and he perfected his career. He had a distinguished career in education na ambata ranks ya leadership ya alimu right from the bottom kubikia kwithwa national leader wa ngwatanio ya alimu ya KEPSHA. Usunu nundu wa ni an admiration ya how he has really made an effort katika career yake na ku affect lives of so many people along the way. Vilingwa mauvo kumava musini lovi vilingwa mauvo kumava kaunti ni lovi nito Benjamin na mwaka.
na hindi ngeli cia ukia kisio kwa musie wa Nzioka ngateko cia masi nundu wa mutumiosu kotiwa ni thayo. Tulike mutongo ya madhau ni tanzie mwenye kwa ile kikosi chuo kilavu cha ligi ya FKF va Kenya Bandari ni cha umilia athauki ana ewu na ala madhoiwe kwe kwa kimanza cha shilingi milioni ile mbesa cia Kenya. Ana aani vamwe na muvungi wa mbao kana striker John Mark Makwata kuma kilavu ni cha Coastal Union ndi mutu ya Tanzania, defender Dennis Nganga wa Zanaco FC ya Zambia, midfielder Clifford Ouma wa Nairobi City Stars na striker Ali Alafu wa NSL kumandi ya Kongo. Kabinane kau na cho kilavu okay cha Bandari cha akakana Bandari Queens ni kidhoie athauki atatu. Na wengine pia mikataba iko karibu kuisha, so tuko bado katika mazungumzo. Mnavyojua ili dirisha la usajili bado liko wazi mpaka tarehe 28 mwezi huu. So tunaendelea na tuna imani vile timu ambavyo tumeiweka sasa hizi tutaweza kufanya katika malengo yaliyobakia. With the adapt kwa team, I think nitapush venye inawezekana at least this season Bandari ibebe ligi. Kwa team tutachangia, hawako position mbaya, but for this season tutachangia sana sana na experience kwanza. Ndio tumewajoin kwa training, tumeona wengi wao pia ni wadogo, kuna vitu kadhaa hawajazoea. So tutawasaidia na experience na mimi pia kama striker. Tuwa help hapo hivyo mbele vile tunaweza na at least inshallah tutoke hata na silverware. I believe with my experience naweza add something valuable kwa team, na the end of the season we all try to achieve something great. Na nimefurahi kujiunga na Bandari, timu kubwa, na natumaini kwamba nitapea na best result na tutapanda premier. Mimi kwa kweli na feel mzuri sana. Hiyo ni hatua moja kubwa, Mungu amenijalia nimetimiza malengo yangu. Ni kitu chenye kwa nakutafuta sana kucheza premier na nashukuru nimefaulu. Nimefurahia sana kujiunga na Bandari na niko ready kupeleka team Premier League. Tweetiana